Mayam Bukrumzari domna ingbiribasi Impact News ni ai Joyshree Usham na Impact News ki Manung Hunada taram nokchari. Akhoi Manipur's-gi akhoi nat ki akhoi culture da dum yauzaraglaba ahal oiraba sing adagi ima ipa ahal oiraba sing da ikai khumnaba nungshi chanana laiminaba seba tauba haibasi akhoi culture da dum yauraga leirabani aduna akhoi gi lamdam asida ahal oireba parents sing ima ipa sing adagi senior citizens sing da macha oiba sing na tathita oina tawgani haibasi gi akhoi masi yamna angakpa phauba adukumba incident ne adubu ikoi dana handak incident sida Manipur da amadi leiba sida ahal oiraba aged parents singbu phajana yengbidaba all age home da thamkiba aduga tathita oina tawbiba asigumbagi incident ji tapna haigalakli Manipur da su masigi incident aji akhoi mayam thengnare aduna leiba asigi oina Ministry of Social Justice and Empowerment na paikalakpa ahal senior citizen singi yaifana bai damakta paikalakpa policy program mayamgi manung channa 2007 da Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act 2007 masi enact tauki aduga Manipur gi oina ikoi dana nahan November gi tang kun gamapanda Manipur lenga ki Social Welfare Department na gazette notification amma thoki masigi gazette notification asi Hairiba egg asigi makhada the Manipur Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Rules 2023 masigi gazette thokrabanina masi Manipur da su enforce tawrabani huji chalairabani hairiba hujiki rules asigi makhada chapter mayam piri Maintenance Tribunal kamaina semgani aduga Appellate Tribunal form tauba adagi Conciliation Officers kamaina form taugani adagi all age homes or institutions sim kamaina chalaigani haibigi matang dasu mayamo pali aduga yamna striking oiba mana hoji karigumba parent amasi mogi machana or tathi tawain taubiraba yengsin bidaba taragadi the parents or senior citizen macha laitabaduna su kind of relative ki against minor court chatlaga hoji tribunal se magi power je civil court ki full power du chap manana piribani adun minor approach tawraga while tar matungda magi macha masu sing or relative sing da hoji ke hariba senior citizen gi maintenance ki damakta tha amada maximum 10,000 rupees Pauba Tihan bagi adukum bagi provision mayam mayauri aduna hiramasida Manung Hutna khananabagi tanjadu logjage ngasi akhoi topic na law against abuse of aged parents and senior citizens hiramasida Manung Hutna khanabina ba lengsin biriba akhoi gi panelist na ahan bada ahake right makta da lengsin biri Oza Khaidem Mani Chairman Citizens for Justice Manipur former acting chairperson MHRC Oza Butaram Mukchari May thang madalengsin biri Oza Dr. Maibam Rajendro, Chief Monitor, Regional Resource Training Center. Oza busu taram nokchari. And on my extreme right, Lengshin Biri, Oza Dr. Rk Lenin, Professor, RIMS Psychiatry Department, President of Indian Medical Association, Manipur Branch. Oza busu taram nokchari. Ngasigi ahan buwang ngase ha Oza Khaidem Mani Senior Advocate lakchage Oza hojiki 2007 ge skumba act amalari base hojik senior citizens ke mathakta or hoigi aged ahal oiraba parents ge mathakta khoina tathi ta hoina tawbu yaroi haibagi moigi welfare ge damakta smaini act amalai haibaje khoina ya ni khangna de khangna de aduga handak November ge kungama panda Manipur ge Social Welfare Department na smaini rule ama tholok pasidu ngasi pauche da khoina thengnare aduna hairiba act asigi makhada hairiba rule asigi makhada parents or senior citizens ki damakta mogi provisions mayam lenga ki protection mayam lai base swaija ka thambio han ai yanan mada yam phaje machi ki topic se yamna matam ga chuna ba pot amani turel gi singna hangat na chende khantana cheli mama mapa singna macha singi damakta nungaina ba honai macha singna di hangat na mama mapa gi hoi hotna ba yaude heba nate mama mapa na hotna ba dudi yaude hariba always turen ge sing se hantana da dum chen gare chengkhalak palite da noko adugumna macha masu singna komthok pi ba adu yengchin bida ba halu are dana akoi ge neglect to bi ba aduna maram oidana hoje all age home gaina laknari ko pare marakta khana ba dum yaw kan aduna sigumba mayam leiba sida madugi law se Hoje, recently the Haibiriba Maintenance Welfare of Parents and Senior Citizens Act 2007, followed by its rules 2023 Manipuri Oina. Laibasigi Mamang the so
वाबुदो ओइना आई खतंग हाइजनिंग को हानदगी 1973 की क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड सिदा सेक्शन 125 मेंटेनेंस ऑफ वाइफ चिल्ड्रेन हाइना म यावरिया हानदगी चटनरमनिको मदुदना मपुंग ओइना मागी नुपी अमसुंग मचा अदुगा लोहंगा लौबो अरसु लोहंगना लौबो अरसु अदुगी legitimate or illegitimate child bu मोइन मसा थाकचब ngमद्रगदी अदुगुम्बा योगप थाकपगी अम यावरिबा मेंटेनेंस तबगी अदुगे हे मखा चथरपदा कोई खरा खोन मिराई बि भाई ताई अदुगुम्बा कनागुम्बा नुपा मागे हलुरबा मपा ममा मसाना योगचबा मसाना थाकचब ngमजदरब सिंगसु अदुगुम्बा मचादुनि येंगदबनी हाइबमा मसागी नुपी अमसु अंगांग थाकपगी चथाक तोबगी मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स एंड चिल्ड्रेन सेक्शन 125 CRPC सिदसु अदुम याउदन लैरेबा अदुबु अखोइना चुमनिगी मेंटेनेंस द नुपी अंगांग खाइनबिरे नत्रगा थाकबिदरे हाइबा अदु खक्ता चलगा मपा ममा थाकबिगे पोतुदि ngasi बौदा अमत लेगिदा राइन खल्ली आइना मॉनिटर मोइना पंजाब तारबदा जी कोई स्टेट सिगी दनतन नॉर्थ ईस्ट की वेनसु आई यंगजबनी अदु स्टेट की वेना मसी बौदा 30 की मथत ले गवर्नमेंटना मतीम पीबो कांबू हाइतारे अदुना तबा प्राइवेट वेना मसा मसाना अतै तै कांबूना सिना सिन फंक्शन तोबिबा ओ मरी मले अदुना साइ मसीगी ओफमजिदा साइ तापी हिदा करमाइन तौना लापनो करिगिनो मसीगी मरम सिदी आई साम मसी मुफमिसि यामना करिगुम्बा नुंगाइतो मतमदा पी हेदा ताबे याबि ममा अम्पाना मसीदा थवाई यावदना नुंगाइतना हुजिकता कोई मनी सामने तापीरे साइगी लोगी मतुइना लौबा एक्शन अदु अदु मयाम दु लेरे अदु हंजिंग हो होमदुना अदु नतबदा मोइना लाइसिदा अंथोना जुगोचादबा मसा सिंदु येनिंदबदगी सावदना साइ लमगी मता माना फंगम तो को पोट का दाबी दउदना सावरग लापो यावरी अदगी अमुका मसा सिंगसी मसी ओफमजिदा हांवादा पनबा वा हंगोबा साइगी मसा सिंगसिना ओसा वरे सापारे तुलुप सारे इंडिया की वामदा थबक तव मखोइसिना ममा पासिंगसि यंजिमिनिंगाइ लेत्रकांदा नत्रग ममा पासिंगसिना साइगे पेंद्रबनिना वाइ खितंग कलकपा कांदा आई सामना थेनबनिको फम मरी मासे मखोइना थनंबा कइनो पिजा पिथक तौरगा मफमदुदा थममगदनिको हंजि मसी होरेन पिजा पिथक लोरे अदना खोइ चलगेना वइ मैनेजर हायरमगा अहनजी ममा पासिदा अमदा मसा खंगजदना थममबसु यावरि थनम रिकों को मोरा आई चासिं गाइ चरगे हंगबा कांदा ए मोइदी चटखरे इमागी नत्रगा इबा असेम युमसे सिदने ताकपिरमे खोइगे सुमले मिनरसेना साइसु पनबिग्रे ख्वाइदगी ना हुजिक सिक्से खनबदा मतम सारबा पोट अमनी दु यामदी नुगाइ अखोइना एक्सी 2007 दा अखोइ अखोइ इंडिया गी ओइना लेखरगसु अखोइददी मथौ तादबनिना सही 35 गी मतुंगदा सिगी रूल सेम 2023 दा हाइबदी मथौ तादबगुमना लौबजाने हेबा याम दरकार ऑलरेडी ना हाना सेममबसु याइ अदुमकु यामना फार साइटेड ओइबा कनो सिंगना थौपुबा सिंगना सेम्बीदना सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट दा हन हन थागतचरी मसिगी एक्सेस सिनरसु सिनदरसु रूल अमा थंबिरमदी कनागुम्बा खरगिदी कानबदो लौबा होबा यारगनी हेबसी यामना कंग्रेचुलेशंस तौजनिंगे नंबर 2 दा अखोइना पुनमकी कलेक्टिव अखोइ रिफॉर्म अगो होंदोमिनबा मचंगी कनादसु मराल सिबा यारोय आइना इदि खनजे मसैसा अखोइगी फैमिली काइथरकपा न्यूक्लियर फैमिली लाकपा अदुगा लाइफ की स्ट्रगल लाइफ के अर्थ खेनरकपा अदुगा लाइफ के अर्थ हननबगी मतम भावबा लैतना चिलकपा आयाम सिदगी सिसुम तमना तमना ओइरकपनी हना खल्ले मसे पॉजिटिव ओइना येंगद्रा नेगेटिव ओइना येंगद्रा हारगदी अखोइना मसिबु करमाइना सिनगे हाइबदुदा लेगनी अदुगा यान हानबदा आइना हंगजनिबो वहांग अमखक्ति अखोइना इचा अमा पोगलगा काबुक चाउरपा मतमदा अखोइना अंगांगसिदा करी तंबी निंगिनो ख्वाइदगी हेना पुनसिगी मरुइबा पांडम अमखक्ति आइना तमनजनिंगेबको अखोइ अयामना अखोइगी सो कॉल यंग पेरेंट्स निना यान हानबदा अंगांग तंबीबसी ए बी सी डी तंबी अदुगा ममा पापा कौब तंबी अदगी वीडियो येंगबा तंबी अंगांग थेमबदा वीडियो थारगा तंबी हयेंग आइसी हनुरखिनी हाइसी मंगदु फाव मंगदी
ꯀꯅꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯒꯦꯕ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯍꯅꯨꯔꯕꯅꯤꯅ ꯈꯔ ꯈꯔꯗꯤ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯏꯠꯁ ꯇꯨ ꯂꯦꯠ ꯅꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯗꯧꯉꯩ ꯅꯃꯥ ꯅꯄꯥ ꯅꯨꯡꯁꯤꯌꯨ ꯅꯕꯣꯛ ꯅꯙꯧ ꯂꯨꯅ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯗ ꯇꯥꯛꯈꯤꯒꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯆꯤꯟꯅ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯔꯣꯜ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯝꯕꯤꯔꯒꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯔꯦꯜ ꯚꯦꯂ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯚꯦꯂ꯭ꯌꯨ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯏꯔꯒ ꯄꯥꯔꯒ ꯇꯝꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯔꯒ ꯇꯥꯔꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯈꯪꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯖꯅꯤꯡꯉꯤ